Na medical camp no muthe tukundu gwitagwo Kibebe level 4 sub county hospital. Umuthe tukire kuthondekwo ni andu metagwo Mata Hospital maretetwo guku ni Kenya Airports Authority na ino ni partnership yakwa nyirita mujumbe wa Mwea county government na KAA na Mata Hospital niketha turigite andu meitu. Kwanza awareness tegwo o mundu enshwe mbere ya mwario thirite ni athimo andu kanza tegwo kala tegwo o mundu enshwe ne kaja ni athimo kanza digetha tubone na andu na murimo tegwo. Na watu ambao tunataka kuhudumia leo wafike na kesho, na tunatarajia tutahudumia watu zaidi ya 4,000. Na niwahakikishie madaktari ambao tumetuma hapa, umesikia county government ya Kirinyaga imetuma madaktari wetu hapa 25 wako hapa kuhudumia watu wa Mwea. County government ni mama tuvete facility no na ni facility dole wega muno ya Kibebe nketha tuvote wikira medical camp guku thibitari no no yo thibitari Mwea ya public ungikorwo ni urekiro surgery tondu no muthene njui go surgery cigwikirwo guku Kibebe na nikio ndiruga tanire muno na county government na governor ni atuteithĩtie muno.